Hello guys, tuni phana in vet khom diu chia le wanoi le sit pum pia ho za chom chom tam ta nom zong le tuni phana ho lin chi som chung chang in vet thla diu hin tin video like share subscribe nambol chi ute wanoi le sit na som chan na ho lin chu Zainism ho wanoi le sit pum pia ta san na nungzui 6.900 million thing zawun hi Zainism hung ki phu do na hi India khupia ko na hung ki phut do hi holin la aku chan na chu toism ho hi wanoi le sit pumpia ta sal nungzui 9 million thing zawin hi toism ho hi hung ki phu do na gam chu China khupia ko na hung ki phut do hi holin la gi chan na hi Judaism ho hi wanoi le sit pumpia ta sal nungzui 16.914 million thing zawin Judaism ho hung ki phu don hung ki pat don hi Israel khupia ko na hung ki pat do hi holin la sagi chan na hi Sikhism ho hi wanoi le sit pumpia ta sal nungzui 20.309 plus thing zawin Sikhism ho hi hung ki phu don hung ki pat don hi India khupia ko na hung ki pan do hi holin la gup chan hi Sinto ho hi wanoi le sit pumpia ta sal nungzui 128 million thing zawin Sinto ho hi hung ki phu do na hung ki pat do hi Japan khupia ko na hung ki phut do hi holin la anga chan hi Buddhism ho hi wanoi le sit pumpia ta sal nungzui 509 million thing zawin Buddhism ho hi hung ki phu do na gam chu China khupia ko na hung ki phut do le hung ki pan do hi holin la li chan hi ethics ho hi wanoi le sit pumpia ta san la nungzui 1.213 billion thing zawin ethics ho hi hung ki phu do na gam chu Greeks khupia ko na hi holin la athum chan hi Hinduism ho hi wanoi le sit pumpia ta san la nungzui 1.214 billion thing zawin Hinduism ho hi hung ki phu don lang ki pat don hi India khopia ko na hung ki phut do hi holin la ni chan hi Islam ho hi wanoi le sit pumpia ta san la nungzui 2.36 billion thing zawin hi Islam ho hi hung ki phu don le hung ki pat do na kam chu Saudi Arabia khopia ko na hung ki phut do le hung ki pan do hi holin la khat chan chu Christianity ho hin wanoi le sit pumpia Christianity ta san la nungzui chu 2.518 plus million thing zawin hi tu din muna dinga wanoi pumpia ho la len pen le ata sam tam pen chu Christianity hi ki pai